Ile sofa mana Yesu Keriso tio falofon patalo fatwai mai lava sala wasan sina se ya pa ia se taso pito titi o le tatu watno. Ai o tatu filo ile tatu poklame masani o tatu update po tala o mena tupu Samoa. E mo mo atu tatu tala ele faula nga ile tumalo vai manga numero tolu ile famsnonga ile tulanga o le fanga panota. Ona onisio tangi e whauru atu e mafo mai I whainga whaala tua ma whainga whaato sina a o iai le periota o le tapua I leo ona toi whaatino ni whainga whaato singa po ni whainga whaala tua ina ua tāle taimi o le whaatino ai le whainga panota. O le amatanga le neiva yaso o le na mawai isi ina ua pesilingia I le fionga fo le sa avea ma fai pula le tumalo vai monga numero tolu le faulo toi leo lana tangi luma le famsnonga le fasanga I leo manu malo mai le palota le tita le tumalo vai monga numero tolu le fionga lau timuia wale se a forma ai ile tulanga e pe ona tula imai le mai ai le fainga palota le na sibia mai le afe ono se lau le fa io palota na manu malo ai ia le sui tuto tasi le fionga lau timuia wale se a forma ai o ia lea sa ave ma minista tupe le paia inga lona se fuluma le fitu se mavai atu nei mai le vanga fa po fai le fa tu le tu sa mo watasi pita yane now fear ya ila to le na to mulim salva vali ese male panti le fast ai fa tu lama le la tu vanga fa o fai le na fa ingoina o le sap o le sa mo o poto ai ile aso suma le iva o le tausangan se mavai atu nei ina wo fa timno le fainga pa nota e le ma se si na to e pale mai e a fi ai ma le fionga ya lau timu ia se ia vanga na ai ya le fionga ya le tunu e le ma fai ona fatino sana fainga panota atasi ai ma le sui po le fionga ya fale ma vaenga titi mai ta pua le sa ta mo e mai I le tu malo ale pata tu pa ilalo patasi malala tu te ta ile fionga sa fa pito le sa o mai le pati Wai luma nei la o le whamsnonga le tangi le fionga te ili seu piti e maso e mafua mai onga o whainga I o pi o ma whainga whaala tua lea na whaatino ai whainga whaato singa. O le mai ai o le whainga palota le tita li tu malo vai monga numero tolu le foina nginga I lunga o penga ta whailangi se whaasa langa po I se tasi po I o tina le foina ia tua ia ma ia whamatale nai le tu ina tu ma le o atu lea o le fionga lau tu muia do la tu a inga ma tu ina tu le lua se lau ta lai se tasi o la tu a inga a o lo o ia moli ma wina o le tu malo vai monga numero tolu foi na o foi le natu mta upu le whainga panota I luma le whaamasnonga I da wa tu malo le sa se eile no fo le tu malo le sunga pali I Nikoli Hem whaatino le whainga panota le titi le na tausanga wa tua nai ma manu malo mai ai le fionga lau timu ia pete iane na o fo ile meta o pulu ma whamasnonga ina watangi le fionga sa mau e whapea na iai li whainga whaato singa na whaatino e le fionga lau timu ia na tuina mai le whai unga whamasnonga le na wai tau ma whaalea o ngaina o mai mo lianga I paasanga ia lau timu ia whapea foi ia le tali atu lau timu ia ia sa mau iana foi tua inga ma mo lianga le sa whauwatu luma whamasnonga I te iane o leo o manino I le so le toi fo ia tu leo le ta upo le tu malo vai monga numero tolu I lumo le whaamsnonga ina ua whaulu le tangi le fionga te ili seu fiti ai maso e whaasanga ia lau timuia I nisi o whainga whaalantua ma whainga whaatosina le sa whaatino I le vai teimi au wa tapu le tu langa na e pio nei le whainga pālota le titeli tu malo vai monga numero tolu Inisio tato tala ua whaafeteia se taso tamani o lo kaptenina ia le fautasi le fionga o toa mua le litorina e le whainga malo le lato toi whama ite ma le lato toi la langa mai leo o le whaanga mea I le tai o tu unga fautasi leo ua iai le so e pei ona whaamoe moe e whatau nuina I le whamana tuina le ono suma whatau sanga talu ona tuto tasi Samoa se o wiliringa le nei tala. Whamarava tai atu I le tatou malo, mori whaftai tele le fionga I li pānia, ia me se whare komiti whafoe o le tuto tasi o le tatou malo Samoa. Ona o le toe lalanga ina o le tu ngā whautasi e le o pose lilo
e tau lunga ai le tātou fu ai tau sanga malama a mata mai lava le tasiva ono lua sei au ria mai le lua afe lua tonu e whaftai atu le whiunga i palimia ma le kapeneta ma le komiti whafoi ona e manatua i pea ia le tamai ala uli ale ni grey o ia sa fai ma poutu o tau mo whainga foi lea ina ia toe whau au le nei talo so se ala whanga e le ai ase tapen panganga foi le ele matua tapo ia ma fai ele lei ko le ni le au va mata pena wa fa mo wa sini au tu wa o le mua e tau singo ia la whanga so mana ia mata mo fiu ana tuaina ta pena le mato sa e leo vai atu le ata tau le mo le fa mo o le sa le o mato nu o le vatuai ua luas fuli nei tau sanga nei talu ona fausia le nei va ia le tau e whaparangi o le investment titiro i fo le umi o le sabito umi alea ona le leina fau le ngata fo ile o le sabito sile tangata lona fau o le sala vale e lo pose ilo fo le sunga la uri koe o lona ainga nei fatina i toa mua lo ngai fatina ia pia so sa fetuna ia fo ile po fele la fanga ya fo ia lava ta pena mo fauta si la fanga la e teleo na mua yo la fanga le la fo tu ma wele sa o mele ya na le pose ilo o le avenga mo mua le sa ne le lua fe ma le lua i tutuilo na mua ai mai o se taivi mo mua le ua mua i se sa mai nei e zato malo sa mo sifo i lea foi whanga mea tai ia olona mua lona lua o le lua fesfulu ono mai le tu unga whawa malo fo i o le teuila le ana au mai fo i le sa lea o le God is good mai la whanga o pangopango ia o le mua mulina o le sa nei ia o le mato wa o le torina ai ia ele ia se ala la fanga mas kapiteni mas e vai e alun tau singo mo le numero lua tolu po le fa o le numero mo mua ia le vo la tapen mai le manjanga wenga soifua maloloina e so se fa mai lava e alia e mai ia tunu mamao e le o mafai ona e la ile sila na manjanga wenga soifua maloloina le tunu mata ia mana mata tu le a unga so se fa mai o lo sa sao ia tunu i fa fa to Samoa ne me ane o mai le Pasifika ai mai se to tono lo tatu no e fa pe fo isa sila ale mtanga wengo se fo maloloina se taso fa mai ho fa ngoina i pola le lo sa sao nei to tono ni so tunu o le ato Afrika o fa idoe le sui fa tun sidan mtanga wengo se fo maloloina le fionga tanga loa Robert Thompson i se fa tan monga e le o mafai ona tu au no ina ile mata tu le mtanga wenga o tu langa wa unga uma o le nei fa mai mo le pui nga so tatu patino o se bili linga le nei ta Pasifika ia ma Asia o le risk for le mo le o mai le ipola ya ka ko lo categorize as low alanga afia iskanga ka o coming into contact for le PCI le koko ai palpala se tu low po isi suo fo il tino pe o fa uom tu pa pe meni aule o le koko e PCI o le kele o kaka ia e poi koko pe piliki fo ile me vai ngor kingo yeah so coming into contact with bodily fluids yang ala PCI fa pe ile kalangoa pole ele se longa wa come into contact with bodily fluids o ngai lo la yo ele fa pe nga o la wa yengi unga fo ia ka le afia e fa mai lo le ipola e mo lunga la fatality rate very ranges mai le almost fuwa ngai le iwa sfuru pasenge le mo lunga le fatality rate fo le o le ipola o le ipola ma fuwa mai le mai vasi
vairasi o ka ua le Pandico virus, which e kele ai kongo o afongi o Asia. Ia mai kele a feve ai mai ka diska ka pisi foi le but le o ma whatever o afongi ia foi le vairasi kongo le aqua fedica ai wangalo ya ula kongo unga amaka iloa mai ai somewhere back in the 80s earlier amaka inga pick up mai le virus le isi o tātou tala o lea watu ina mai se pepo whamtalanga mai le malo e whamanino e nisi o wala e pe ona whaasalalawina e nisi o newspaper le iaile a Samoa Observer whapea fo i le PMN o le alata po le tio lea mai tutono ni usila le na lato whaasalalawina ai nisi o sui o po nisi fo i o minister ka penenta o lo i aise so tanga a nga i le meta upu i le kampani o whaingoina le PG Wealth leo lo lato fia whaasalalawina i lungo penga ta whailangi e mawhai o na tui nātu ia tūlanga o se leni mo le te wina muli muli ane o le a whaamia ina i lea tunuu i niso o se leni te tele e mawhai o na lato tului ina e ala i le te wina o tupe na mamalu o lea tunuu e le i mamau atu na tui na mai e se pepo whaamtalanga mai le whale tupe tu tutono o Samoa le Central Bank of Samoa e matuate e na i lea tūlanga o le tūlanga lea i le kampania le PG Wealth lea na whai loa se pepo whamtalanga mai le whale tupe tu tono Samoa o se kampania le mwhai ona restala ina whale tula whono i tono Samoa mai tau whawalea ala tau whaasalalanga o le tuina mai o se pepo whamtalanga mai le malo le ua whamanino ma tā uai e matuate ena i le malo ia le tūlanga e pei ona whaasalalawina i nisi o nos pepa tā ua le pepo whamtalanga e lango ina le malo le fautuanga e pe antuina mai le fale tupe tu tono o Samoa e le o se kampani wa resi talaina fale tula fono le PG Wealth i to tono o Samoa mai e tau whawalea fo i a lato whaasalalawina o lo o whapena ona whaasalalawina walanda patai mai ai le mamalu o le atunuu ina ia utangia ma sila tutoa i le tūlanga e pe ona iei whaasalalawina lea kampani tā ua le pepo whamtalanga e te ena le malo ia whaasalalawina e le o iai ni whiutana inga po ni whaatalanoanga o lo whia le malo whaatasi ma le kampania le PG Wealth mai le lango ina fo ia le malo lea kampani e le i resitala ina fa le tula fono o le si tuna whamanina le pepa whamtalanga mai le malo e le o iai se tasi o sui le malo o lo o iai se fiso ta inga po ni whaatalanoanga ma lea kampani wala patai mai le mamalo le atunuu ina ia utangia le tūlanga le whaalinga e pe antuina mai o ba o iai nisa no mano le atunuu o mori mawina wa ngai e awea nato se le ne te winga i nei whaasalalawanga lea kampani o ne whaapea o loo iai malangonango ina le malo lea kampani ai o manino le whaasalalawanga le pepa o whamtalanga e se whaasalalawanga matua inga le PMN ma le Samoa Observer e le langonango ina le malo le PG Wealth mane tātou tala muli e tele lava whaibaro whilima o tina e maua mai ele tamau ainga ma le tūlanga o se langi ua moli maruina ia se tasi o whaaptonga ua whaimoina o le whama leo o loo iai le tūlanga o tonga la au ma le tele o la au mātanga o fie leo loo moli mawina le tele ai o le se leni a lea fwoi whaaptonga o se whaaptonga o tolu tau sanga talu o na whaawai mai na whailoa se tasi o sui o le fwoi whaaptonga le tūlanga tā o le nei whamoe o se wiliringa le nei o le nei tala tu sole au tu ai o le whapula putupatonga telo tina i e to tono le tawhai whalele i a pia le vei mo taa latu i vai ala o i fefo i tuwhi opa ia manai nuu whapena ia e tele au le nuu ia tele na afia i lolonga vaisingano ia pio nare sa mo wele a le sini au tu wa ia
ia poani si au ala langa manuia polokiti e ono fiso swani e tina e tono taulanga ono o de tulanga mali ale de tau lono lua ile titi fanua se tulo ia lona tolu ia tele a inga ele vai e tawatina e de labal faso ai pe o le si polokiti le faingo la te fale la au fai ai ia mo me o teu ia la au te fanua e le tau tato ornamentals na tu mato fa mo la le o keti ma le answering la au ia le mo wai ne ia e pe mate man e alan mato o mai le la au le mai fa o na tamunta e ananga ta e tau fanga le exotic e mato te mai wa tau la au ia pe se la le mas fulu to te la tasi ala la au e te fataua ma wai le alanga tupena ele titi poloka fa onga fa ilo fa la au ma to ma fa tere la au ia a tele se tupe ma mai alanga manvia ta to lima to ono su lima lus fulu to fulu ma to fa pa anga lo ma le maisi ku e o anu le lima fulu fitus fulu ono le manunga fona le wa to tele ele titi le fan fanga pe mena le na tau file to tele ye le nganga a ye ni si kulupu o isi so si tina e fi mana o ala to la to pocket e ma fa ya lola ia ona batu le sosoni mato ai o ala to e apalai tu so le sina impact le pivona de o tatala tutu e isi fa tong wa a fa pe e tu tasi mato kulupu la ola ye folonga limitation folonga le fund ia pa kulupu posinu pose tau sanga mai de so ia na mato so ni tu ia na fai fole ia e manu ia la to mo fo tu pe tau si ia ma na we fa fonga tu na pe ona ye chanjo chala po chanjo update to mena su pusa mota to pila ile so chayo mo sei si fa po manu ia tele ne ya so po samo